Pemirsa ring tengahin Panglima COVID-19 kewentenan tetamian budaya Bali, minakadi lontar patut mulihang uratian sane becek. Konservasi lontar patut kemargiang pinaka usaha ngelestariang lontar mangda nenten usang. Nimade Suarningse, Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah FKIP Universitas Dujendra Mausang, pelestarian lontar yang Universitas Dujendra, melarapan untuk konservasi lontar, kemargiang 6 bulan apisan untuk lengi sere, tingki, alkohol, miwa serana tiosan sane kebuatan. Di Universitas Dujendra. Ini suksema niki pelestarian lontar ring Universitas Dujendra puniki biasanya kemargiang 6 sasih apisan. Nike 6 sasih apisan, nike ngangge sereh, ngangge minyak, mewasane liana nike tetap dilaksanakan. Ring rahina nabi sekali situasi pandemi puniki niki sampun kebahagiaan pelestarian punika. Dosen Prodi Sastra Bali Universitas Dujendra, Inyoman Sujana ngewawohin lontar-lontar sanewentan ring Dujendra, dulu ngeranjing digitalisasi mawinan nenten presiden wacan ring internet. Pendidikan ini ucap menados pikobet majeng mahasiswa ring Dujendra, pemekas sanem muatang lontar sajeroning pembelajaran ring tengahin pengelola COVID-19. Antuk punika angganing kampus nadosang mahasiswa sane muatang lontar pacang kewacen utawi sane tiosan rau ke perpustakaan lontar sakewanten mahasiswa sane rau mangda nenten magrudugan mangda siki kali sane rau nguatasin mangda nenten rapnia. Indek lontar sane mangkin ring abjagate sekali mangkin tetap nika dilestarikan doaning daging lontar sane wenten riki ring perpustakaan Dujendra akeh kebigunannya nih. Akeh lontar sane wenten ring Universitas Dujendra kirang langkung satak seket cakep lontaran. Soronya nih minakadi lontar usada, tatwa, babat, purana, kekawin, dasa aksara, dasa nama, Dujendra tatwa miwa sane tiosan. Indek lontar Dujendra tatwa miwa Saraswati puja, wantah ketadunang nyabran piodalan Sangyang Haji Saraswati. Sukma miwa